Ola hei tuna hian dung tlangphua a Thangchhuah mual kan awm mek a hetah hian mizo zinga mi hmasa kawng hrang hranga nihna nei hmasa hi ti tiang hlawhting hmasa te pawh nianga heta dah awm tak nia an hriat te dah an ni a an lungphun ani eng mi te hi tu te nge an ni ti amal malin tuna kan han thlir ho lok dawn ani Dr. C. Silvera, Mizo Union Minister, Masaber. Laldenga, Mizoram State Chief Minister, Masaber, le MNF Party din tu. So, Chung, Mizoram Chief Minister, Masaber. Lian Chiari, Nulap Mel Tra, le Lapua Tiam, Masa, Dung Klang Sang Sari, Lalvan, Way Tangafanu. Brigadier Trent Pungasay, Mizoram Chief Minister, Panina, le PC Party din tu. Lalthanhola. Chief Minister ni Raiber le Mizoram remna le muana thlen tu ni national award paruk le international award pahni adong lal saya Mizoram Mizo zinga Chief Executive Member Masaber le MP ani Dr. Lal Thangchhuah Mizo zinga Professor Masaber le Vice Chancellor Masaber ani Kesilal vunga Mizo zinga Indian Foreign Service king Masaber ani lapua thiam te thuziak thiam ani bokani roku nga chong tu Mizo zinga IPS Masaber Lal Thangchhuah i tau chong Mizo meichia IAS ting Masaber Lal ming lian tau chong Mizo zinga IAS confer ling Masaber Dr. Kap Shuama Mizo zinga PhD Masaber ani Reverend Dr. Zaiming Thanga Mizo zinga DTH Masaber Mizo zinga medical professor Masaber Dr. Lal Ngaka Zelian chung nunga thorim na wanga hosa masa pi ro ming thanga IAS Government of India ni Masaber Mizo IAS zinga ZF lal dai lawa hai chu ama hrelo hi kan mom lawe Mizo zinga hian lal fak zuala IAS Dr. Lal nun tuanga lama hian James Dokuma literature Padmasri dong tu nu chungi Mizo zinga Padmasri dong mat meichia chuan dong Masaber lapua le thuziak thiamani Dr. Lal lian mual chin scientist mingthang soi hlira Mizo zinga Padmasri dong Masaber ni science le mathematics Mizo ti mason tu ni lungmuan ala kher IAS Thangchhuah Mizo zinga gazetted officer kai Masaber ni Kezola Mizo history ziak tu masa ani thale mai lal chung nunga DIS Masaber le Mizo chanchin ziak tu ani Thangchhuah Mizo chanchin chui tu masa le ziak tu ani khol kungi Padmasri award dong tu le khabuziak mi zebuana ni pa Padmasri social worker dong tu ani Siro kuma ni po le khaziak tu social worker Padmasri dong tu
zatluang a kum somsari pathum CI Mizo chanchin ziak tu ani Reverend Vanal nga ka Mizo zinga khovel huwa pa pathian thuril tu ropui kan nei masak ber ni Reverend Suakhoma Presbyterian Mizo pastor masaber ni zange na thorim na awanga hausa ani zoram thanga World Cup boxing sang ko samriat pakwa pathum na ani buang thanga sumdong lo tling mi hausa masa pa chunga Mizo zinga hausa masa le ngil nei ani thang ruma mitai ma thorim na awanga hausa ani Dr. H. Thangchhuah politician Mizo sul nuhum hal tu ani chalngura tumru le remriat awanga hausa ani Reverend Dr. Zairema pastor za Mizo Bible chief translator Pastor Vanchu nga saksuak Mizo history ziak tu masa ani Reverend Sai ai thanga pastor ril le thuziak mi ani Reverend Liang Khaya pastor lar le Mizo chanchin ziak tu ani nung lama kan kal leang zoram thanga Mizoram Chief Minister pangana le MNF Party President nilai mek ani lal duoma Mizoram Chief Minister parukna le ZPM Party Foundation Founder President ani Reverend Challiana Pastor lar le thuziak mi ani Reverend Chuak Tera Baptist Kauran Mizo Pastor masaber ani Pilalrin pui Mizo Meichia zinga Cabinet Minister masaber ani B Sangkhu mi Mizo Meichia MPSC Chairman ni masaber Social Work kapat Masri dong tu ani hela hian pahnih ala oma kan en leang David zo mangaya zo fa te zinga Mount Everest tlang lon chuak masaber ani Jeremy lalrin nunga World Youth Olympic Games sang ni song pariata gold medalist ani ale khang ho khani a ole khang kanan mu dak te kha he Thangchhuah muala phu reng an ni em datla kan ni nge ni lo ti te kan ngai dan te nang lo vek mai thaya chu wangin kha chu asiam tu te thu te poni na chena ve a poni sela kan ngai dan te comment lama te po lo soita ula a tha ome